Sila, sila, ukamay. Ilemalo, usamo. Faamamalino, iyay. Malo tasi Valentina Fuimono faccialo faccio ipo sangini faccialo faccio lau pisiliai aiatu malo ma futa mai falpo lima ukuso faccialo faccio malo soi kumonia JSJ malo la salo toso malo E8 facciangwai malo menu pule yatsa faccialo faccio malo lava Jeremia and Famausili, Lolo Richard to la four, Fatalo Fatu. Kathleen Dunlop, Malo. Sapi Viliata, Fatalo Fatu, Malo Lava. Tala Lelesuni Ula, Malo Francis to la Pai Malo. Idiamus Lake, so Maria Fatalo Fatu. Lea and Mikaeli sister, Fatalo Fatu Maloa. It's a ray. Tafuli Malo, Sala Pula Leota, Fatalo Fatu Malo, Mafuta Mike. Eddie F. Waikula, Seiko Maria. Seunga Latinu Malo, Fatai Mafuta Mike, Vitala Vea, Seiko Maria. FJ Faleo, Fatalo Fatu, Pepe Se Maya Malo. Tautua Osia Inga, Seiko Maria. Talofa Matailinga, and Coco Toma, Seiko Maria Laufiongali. The Preston Arena and Fatali Malo. Rosita Stanfield, thank you for watching. Wait my motor, finire my more my UK. Malo lava, then Mafuta Mike. Le Mapulidi so for Maria Fatala Fat. Beata Mikaele to the Paimonga, so for Maria. Songi, Malo, Jonathan Lea, so for Maria. Ma, isi pesero, kudesu. Sala Pati po pese malo Ole galo dan dengan sua fase Sulu Lia Malo Meisione fatala fatu Asela Maria Yosua Fato malo Relese ko Lia malo Lava ko Lia Loi mo pola se fu mania uso Vai mafilia keripa Mama Alo yeit Emeline fatalo fatalo faanga ti Wilson fatai mafuta mai. Moana suisala sipa you watching from American Samoa ya feta masalasi la vion pesta. So komanuia ainga. Lautima lo lava sengi ti fiso so komanuia aluso. Ainga li. Mama stan langi ti pi so komanuia. Na tu mo fono ese fatalo fatu. By Lady Billy so Maria. Sa faksa nawa o faksa so ya nawa. Ana tsipa ile lua fatalo fatu. Alo falo fio mo fatua pi langi. O fakusunga fakia ngai ya fata. Hello for again, my sister Fuimono Li. Hello for more room Fuimono Tora. Julia Fono, Malo, no Fiona Mutalo, Yamalayso ya Hapini Lagi, Loretta se Fatu Malo. We are Malo Malpisi. Oh,
Ia, inga matango fie mai. Pea ole kako, ole sunga fo ia le vale. O le vina records le ke rola po ile usul pesene. Ia, le atua mama nai, sila alofa mai le malo Samoa. Ia se vi inga ole atua ese fo ma nai o lona fatuina, ia malona usuina. Pese le kalesia. Ia, taiti. Kwa teksi me mako te utupe le fionga plaka I vau teo, plaka I vau le asi coach, o le fono a mātou le whaingi. Ia ngai wha mo fo mātou mta whale le. O fo le tapo inga fo I o le whainga pālo tasi tato tinu, le whainga le whaiaso. Ia, whawhila iatu, ma whatalo whatu nei tūla le pō, I le tū le vai o le pō, e tō te le tō whawha, ia ai ona wakwaya le kako internet, ia wale koe ingi kala whaparoka, le ingi kala whapokiki, Keimingi. Ia saungi uma ka ko. Tapo ia fo ia whainga whiwhiringa si o tātua tunu so ele alua si kako kalangoa I le pālota I nei vai tau, po nei vai aso. Ia ele o ies whamkalanga I whaikeke ma e foliman manunga. Ia e toi vai manua le kako wha moe. O le ala alo saa si tala. Ia kulanga fo yo whainga whiwhiringa le tunu o le alavo mai atulanga uma. Ia ma o tā pena fo I pau mea ia kako ka puai. Ia nea fia le la aloa sa whamtalanga. Le ila ai whao se tala fo nea fia se ia fiangi se I ka liu o wanga I whikunga. Nen ka fo le suol wa fulau tala leisunga I whawhengainga. Ia pa ia le sunga I whawhengainga mo lato whalitua. Ia so se whata whaitaulanga po fia o e maa ua mai fo nei tata noanga maa sani lungo laulau ai. Ia whawhelo I atu ma whatalo whatu. Ia le sofa man maa lor tatu wali whaola Yesu Keriso. Ia o ia le na maliu matoi tu. Ia matong yola ia tatu wanga sala. Ia lewa tatu mo sa tonga. Ia pe mawaisa wanoa tatu te ulfale atu aile me sili ona pa ia. Ia wa awasola. Ia sa e nga ole awos kaulanga e o kongol me sili na pa ia. O me pa ia, mo me sili na pa ia. Ia e pita iane. Ia wa avele maliu le tatu wali whaola Yesu Keriso ma mea wa vailua inaile ie. Sa va aile me pa ia ma me sili ona pa ia. Ia lewa maua le wanoa tatu te ulfale atu ai mausi taulanga. Ia mwhaftai le atua I so se taimo le aso 24/7 e tali mai lava le atua I lau tarasanga po a fo mwhafika auri o e whengai ma oe. I le neisa varinga I lau ainga. Ia po wafo I oe mal whanau. Ia o le wao oe mal tina o le ainga, po te mao le ainga, o wafa ale nuu, wafa ale e ka le sia. Ia po o whale whainga luenga. E kasi ale kari. E tasi ale tali ua na o le tatua di whaaola. Ia ke musu ia ke ko akuri ia 24/7 e tali mai lava le atua ia whawhiroa ia tupa ia lau whinga luenga. Dato tama aki epic po. Ia la fionga ia mo sese ia po tama furo tato e kale sia kakoriko. Fionga tama ta isa ia ma mo like. Sunga I whawhengainga mo lato whalitua I so se whata whaitaulanga. Ia whatalo whatu mwhawhilo ia tunea fiafi. Ia nganga fia. Ia male nganga e tumule. Loto mola malo Anastasia I la mutu Stanley ba ulu malo ia whawhilo ia tu loto pa ia maloko mamalu. Lewa ko mai mua mai ia ma whaava no fulo taimi tātou te mafuta nea fiafi. Ia o le fiafi o la sa, ia e tato nunga sa koa fio aku ma I tulanga fio saundinga man tapu ai. Ia sa osa le tulanga fio yo whaamonianga whaaleanganga. Ia e ta wala mai le au whainga luenga te tofia le atua. Ia ila na upu folfola, tō matau e fo tato sa walinga neva yaso. Ia maleanga ia tu lumana. Ia mahalolo so I fumanu, ia mahalolo msak. Ia, piang fa ya ko le ingi me ka o ke le o le aka ko alo sai mai tulango me ka por kiki me fa pena. Ala aka ko sin ka ko obi. Sa o mo se tala na leila. Ana po. O le ale te le stato tala alanga o il kala ke mingi. O si uso fo ile po sta mali ile le sai fa le page le o le SSLOFP. Ia oa. O kere se inga se le tulanga fo I le maliu fo I o le sine uso. Ia e wha maangalo loto. Wa uia ngai kai me mole toi wha mai senga ai alanga o le kala. Nanga ngo umeli ia melting.
ngo melia mountain ngo fa koi e umal paloka ka ko filwa ngo beli e afa mailang kala mo ku wa ifua o ke fa nga page mga kuele mo se kai mo ko e mai lunga lunga ngo me ka ke musu fo e o le anga ngo meri e afa mai au mai kele ye ngo fa kule ye o e mga kuele ponga e live mai ai il fa mo mo le cha pipi sa fa i kai o kilangi lenga e o nga lo e live mai lo le page le ia e mai ele ai nga uma nga makar nga uva ko e umal palo ka lo ke lo ris ka kala ku ele leila pa ko yo mai e mangingoi la nga le wa ia e fa mau mau o le nga meli aku le uso ya pena pena sa vea tama I reply marka nga maka nga fi do screenshot le ka le profile mana tu foi auto e se le ka profile le ka nga kai lungole o lungola profile picture e iska nga kai se le ka profile ai ku le messenger e sa le ko silfia umal va nga le ala wa reply ava mai male lilo yo nga mangaku o le wa screenshot le aka ai fa la po i funga ma wale le ya le aka o le ska mai ka ide o Amerika so pe involve nga ia pele ai o balanga o ka ngoi ka wa ya bo fa mangalo tele yo le o tamari anga no o isu ngai fa fe ngai nga ia male mamalu o ai ta yo le tunu mangisi o ko yo fa ya e alang faila kala afa pe o ele ita ua mai elo so fa i ia ngo o ya kia o upuleanga sa fa me kia o bo fa mangalo Paul me ia fa mai sia kuleanga ngo le atua fo i ma tua ma tau ainga yo so fuanga ni ris ka ka ko ko ai o ma mafa o me sa fa ngale nei fo i so ia ele fa pe o fo inga i nei tene fa fine po ngai so fa fine ele aisa uia ya ka ka it's none of my business le me prefer el tanga te o la ia ngi o langa na o le atua na te fa masino ai wala nga mga o ka o fulele la fia finge mo ila tu uma o lo ko faia nga ruenga lea o le fa leanga o te mari anga vai bo o sunga fa fenga inga bo o i mea ile ka ka ngo o ia le o faia koi o ko finga ia o na le atua e len ko finga pe o pare mia mal minska mar CEO o ko finga nga ko finga fa la lang e to tofi lo le au na fa buina le atua e le mafainga e fai e se kulowa e le ya lo ka alo le mea fu le au ke ka alo i le mea e te lo le o ye lo si la fia a wa le taimi muri e le ku mai ka ngaka ye mai fa so oi ma ka ngaka ye like ka kula Facebook ma ka ngaka ngai mai halu e le mi se tu e ku lava oi le va oi ma le atua e ku lava oi le va oi ma le atua yo le mela nga fa koi a fa pe i se si kanga ka fai fai mele fai au na le atua ele a fai nga ya mo bio fake page no because ole la lango internet ole o de si yo ka mele me fai ya nga se ku ala lo wa ka ke alofa o nga ole au te lo ele anga le mea ole mako ile anga lo fai au na le atua ele o se mele le iyo ya o fo ku anga ma se ku ala lo ele ya inga e mo di wo va anga se ku ala lo ia e fai malo lo ele iloa to e sila le atu nu ele iloa mai sisi ala sila mai le langi so le ala au sa mo le ngari ile ta tu fa so ko fa pe nga sa wa ngile fe fe me di merka ka lo ma nga ba ia o sa wa merka ka ngale on mai le kiole o yaskaria ia nga sa le ya la ki le live screen record ia la o sa mo si ngari ile si tina fu ile le bang ya la fe le ngu ku pua ku lo war fa funga ia o lengo falon ko ngire fa kal ngomai mali mong yang nge ya fiafi e la pokalami ia e o sa mo ia o le ava ngore le ya ngi hu e vai sa mo e le ka ku el paki a wongi ka fa lango paki ma mankangaka e ma fai es kangaka ko kasi nga fai se morianga moria o le video le nga ri le nga fai me kala ko ngafi o langi upuleanga nga la lafor paki al fast nga ko sila ye o ke musika o kala ngoi por kiki a le ke fai aku ele le upotinale nga la fo menga makua i sa wale sa or kala ngo ia ele fa kusa le paki ni upure le fa kusa ni upu maswa le ala wa ya ila mutu le video ia wa umanga record ma save ngo share ko le so ya ila mutu wa lava makoko el mele fa ise mo yanga la nga lewo pe wa ku te bilenga ko sa mo
le ngā laku whawhingi le skala koe sau o laku ka mālo sau la la wo ifo ia le ngā ifo ia tula e pamari mongi whaakari o le ala wala lafo mai kala fo le pi fo ringa mai e ula ia fai ese fuafuanga o tau ngai ala sa mo ia o le winga lau kala ka ko kele o e kuri kuri fai sia o inga ere fa pea le la ka ko mai a longo longo le ko misina o le ia la le ta ua fuar soafa makai ala ka pere ngo longo ala nga fai lau kala le meria o le fi kau i o le mere kau fai ele i o longo fa fofonga o masa mo ma le lalo langi ato o sau fola mai i lungo TV e manga oia e manga e mori aku tau taia e kudo forka o pokala me maru ya tau taia a o ia lenga sau fai mai o manga o mori aku tau taia o la sa ili le lo ya siri ma leo ngi sila la ke fai ngaruenga e tau sa ili sa vanua e ava koi ai le sanga sala tau taia e ri la vale wana ka won media o le fe kau yo le ala ko fafingi ai le kangi la fia me wa le upu fa me longo fa mai langa wa tau langa ina le so fo fia me ai le kangi fia me ala la men ka was fa fa mai ka fa ia vaku le ka wa vaku ia le ia tamari fo ia kulo a le nga la ku fafingi nga makwa yo o le au le malo o le pale mia o le fionga ya fia me o i fa se au o upu nga la fo fingi le ala nga la ku sa mo le se men fa ia ole pongi marwa yasongi ole nga longo a ele ole matanga buenga leo ole amako ka ngufia e asu mai lunga ya longo malanga mere fa ya afa pe fa fonga mai longo sa mo ya ele ska fa le anga ngi mea ku sa le mo ke fa yaku ele mo kwale fi ka wi ola umenga ka fa e ngofo ka wa ba ka nga ka ile ila bula va vale le tunu e ngofo masu se kula fongo mai ne ga e for la mai lunga la interview a leo aku ka ngaka ngale mafau ile fionga palmia a ele fai e sfufu o le la mak fai aku o le sila ku le ku makwa fa le ko ngor fai ngolo ngor ele kasi le lu ka ko ko fo i mai le ya longo vai le ngari da a ko sa mo fai sfufu nga se kan e le a fe ma fe video le ngari le wa ka voi fo nga ka voi fa se ku fa ngi for ku la fo ngola ngale pe e ula o le mai e ula mai ya o zona ia ko ke fio ke ngi sila ma e ko ke reo sa mo are wa vai upo fai lo ngari ia la fa akanga i lungu sa li fo mo dia a fa penga ka mo dia ko ia e ka ka ia li fo ra mo dia finge dia a wai lo uma sa mo le pi o mi nga fa io ia o le ta lia fo o longo lava i Amerika Samoa o le wa mai le tusia al ka ko malo i Amerika Samoa a mai le tusia longo e fai aku se fa makalanga o langa interview lenga fai ma upu tu la foi nga ia fai ai lunga o langa renga sa ngo mai fai mai ole aisa le sa mai kukuila yes o la ka ke vai sa aisa le ka kaunga e la fo se upu pe e la fo fa pe langa ile ma nga ia fa fonga le ma ale al fai nga malo America Samoa ele ma nga ia le la ko vai ko le sa ngo mai atua o lo mal malu fo le tatu malo i America Samoa ele o ku umama inga Amerika Samoa alo fai se kari o kusi ho ava me anga fa ko ele leilo ka alo i me fo i o le ka akia mai fa masinunga o le la ve ale ngor ka kale o ka ngaka ngi yo lungu aka ko ko yo ye o lo ke fa ko e fua ile ka ko vai ke le la fianga mtanga luenga le ye ai le mo fai se fai o ye fai o le kau keilo ala leo se kala se ia mai aku ngi vai asu nga ka ko lo fa unga fai le nga ngofo ma le ma fai nga avesia o ka piko sidi le nga le nga re ngi o longo mangai ka ka sko fai so mai la nga le la fa so ko le ka ko kalngonga ile mafua anga wa le nga fa apea o na fai re ile ia makanga luenga ma fai ngo so nga fai ngo so nga anu la fai sa kali Amerika Samoa o nga patusi ke oi e a vaku ni fa maunga mau ia ku ya lau mea ai lo sa wai lunga nga fa merkala e lo sa wai lunga kala foko upu e do ni malo ka mai kin malo Amerika Samoa taulanga vaku ni fa maunga sa o sale vaku yo ia o meia le la ve so fo re ide le nga ke for langa ka lo ka nga ka pe ulo pe ku Samoa ia
ka ko me mai le swing o CEO sao sa fa longo le interview fasidi ngal male mana tipi au tanga vai el version ke ngi fa kan wanga foi man ko me ngi ring me fa paro ko mo me o issue ka kula fongo fa velo ya ti au tole fa ko ka mai a fiu mai ma tala mai au ma lo ale ma futa ma nefia e fasidi aku ya ki pia kanga vai fasidi aku ya fie me ile ku langol faingo me le wa mai le release foi le o le laku ko fia o fa au lunga mtanga wenga ai fai mai le kari fia me sa fai fo e tula epa le ko finga o le pele ropo le ombudsman po le pa inga kan wai fo mai la fia me o ko finga fa vai ko finga le parmengi a ko finga CEO o me la vai le ia la ka ile pe sa a le vai tato ta ko ka fa longo manga kua fo inga ko fo ku lo fia me ko ku di lo ye sidi nga ko fo ko fia me ko le lua fe lo tasi ku di lo ye sidi ku di le asio le sa i kupi o le winga la kwala ai sia me la wasi la fia le ko e lua vai aso fa pa loka pe ko e kasi vai aso ni ale fai lava jo finga ko e ri appointed pe ko e news kon kalaki ai sia me fa ka ko pele o le avanoa le nei e ku oi a CEOs ai ola ko va expire ka kia se ia umar pa loka le ko e kasi vai aso ai fa fe la pe ake wo mo fungal pa loka e ser se si malo o le awa ai o aku ele bolanga kala le fai lo ya sidi ya ma river o langa kala fai fa mai ele ya ele nga tire kal ku winga o le sa ngolo na tele ia se me fa penga nga len fa ma lo ma river a e ko fia ngai la ko fi ko finga ngai kai ko ka usanga le ko ngala kengi ai a aku se si fai nga malo por le chapi po kai kasi ai aku ele manga nga o ko finga ngai e ke le ku per malo ko ngi e fiel ku per nga ko ngi ya fe pure ai se fa sa o me si e fiku sul lima fe pe fiku lima e pe fiku sul lima fe len ko ngi fe pure ai le nga president fam sinonga e ui lava sa o ele ai se va en ole tu la fono e ko fia i wa len fa le nga ku la fono fam sinonga lo ta si va va tasi kusala o lea wa fa malo lo pure ai nga fa ya case ko ngi malo e fiku sul lima fe nga ko ngi pure ai o le wha malo lo nga fwe o le asio sio. Nga wha malo lo, ai ko kongi alang ku kalake till the end of his contract. Usa lang wha malo lo, ai ngaru aku pel malo, o lea la, e whaku ye. Ia fitu wa whi lea la e maua mai. Ia wawai ke leo lea kupi. A lea la wai whai a kou finga. Pafkai a leo maua, lea la wai whai tō finga. Ai au aku la sisi malo ele e o wha akasi ala kou whainga wha avai masuia. Longo binga ele o ko kuri longa winga ko ngi fo le term a ko ale e fifi lunga tulo o tau au le tunu o ia le fa mai se sa ia ke le se le nga roi fa pe nga fo le sio le CEO o tupe nga fa malo lo ale sio nga ko ngi alang ko kala ke till the end usala nga ngofo ko ngi uma ia le uma mo fa ka ia fitsuli mafi le vai o le ala nga ngai lo ale le mea ku pola menga le avakui ACEOs e avakui afui. E wha awa wori ngai vai aso e kasi. Ai koe ri aponte e rama pike la ko. E o fod pisa si. Ia, wha koe foi. O nei whainga. Nga uroa kware kari sai. Kari, no. Wale ai se... Pule sila mai. E mai sala kuskala. Ia ngau ko vai e kari avakui au ko. E ki ngā lava. Ia, e li whai e le ale o se kala i mea kau porkiki ki o whakoi. O le kari anga e mau o ko. A fai ko interview e kaula bengo lo inga le ya le ko interview le nga fai e ka uro se me la vele si va inga le wo ese ko karie e le o ke le ko karie o foi ka vale fon fika lai mar sui fon fika lai sa fai ko interview mo fia me a nga ka wala be so ka vale fa amerika la fia me ia o la me la tong ye pe fa pe le ko ye singa luenga foi ya a ya ko karie o le ke lo nga uma kwa o ko nga le ko ringa uma kwa e ia ko winga le yanga nga e ko kere ia nga ka kia kwa penga nga ko ke ro ka ro ko nga ruinga ai le fai ngofi e le ve for tu stala ko kasi ma me ola fa nga for nga ruinga a tupu mata mari o na fo le vaenga o tu stala wa ola ko o ko io e fa ye pila so mo ke le la le nga tu nga ruinga
ia au ke vai aku e me nga ko ke kari e mai pe aka u se me foi le ia nga ko ala lo ko wa e pe o le mele ko foi aku e u mange mea e adu ka ka fai un fa la vela e u mange mea o la nga lu nga ka se lo wa inga a wole le anga ke le porkiki ia wa me nga mai foi wa afia ko nga lu nga ma afia i fu se le nge ka se lo wa inga ai a lu wa ke fa ma ngi foi ngolo lo nga lu nga ia ele langa le mai taula tunu ma ke mai ka uma kwa ku manga mo winga ko ke fai ia ka ko mai fam sinonga ka ko mai fam sinonga ole kala fam singonga mere ye la para sa wa kasi de fam singonga e ko kusale le yam fam singonga le o makngi e le se kala mari le mere tupu mai ngali potia mai le fionga ya langi ke soma ke msalo tu fai tau uma ya ya nga fai ngal wenga la mo maka ye o man ko fai ngal fam singonga vai asum ke ngi o aku malo le malo maka ai mau ele fionga ile le tama tai lo ia le fionga yang dasa o aka uma ia nga baku ele mang yaso kusi ai e nga waka ai le tu si ai se o ia nga fixe la dim su afia o vambale a family onga le ku pen ko ngia wa ke le ku pere ko ngi ka fa ya fa manga ku mai ia fa solo mai le fam sinunga le maliu fo i tu lo wana i tau ai nga fo le fionga le tama tai a doctor Vaiana Caroline o fa so longo fa sinonga va son kengi e le i pipi le fo fa angi fo mo le mago le e makua i e se arka ko fa longo ku nga va ku waka maua mai e le fionga le loia o lo tu la imosia e le i ma se aso ku sia nga le kwa maka ai de o isi aso ia so o foi la ia ma le aku fai le ngai statement lunga i kongo fam singonga fa mai le manga o sia fa sanga loia o fa fonga i a ko fa fonga le mele anga ile keislia le wai uanga o ile sa mala malanga ese sa fa atino fa le soli tu la fono bo le se mea o do swe a le bo ko langa langa mai ai lunga mai si mea le nga ka ko fa alongo i kala ile maliwe fo onisi malo malo ia le vai so lang kengi ia bo uma kusi bo mai kusi la ko statement le nga fam singonga fa mai le manga o sia e fai sanga loia ia nga umale ka ngofi fai kusi de tala asia malau ya asia ma ko fai asia lau mai e fa ku fa masingo e le kusi mai i upu ke ru fam kala mai nga ole lu fai mai ya ai le kusi i nga amma ave ya asia ko lau mai asia ma le simia o feo le lalo langi fa mai le mana o sia isanga loia e le sa sina vaiana ia va fkai e le sa o mere sa ka ka wanga fa bai la ke lau ke lore le e le ma fa na tu la isi fam singonga ngoma se lo ia me se ia fam singonga nei sol tu la fono ale wo aku du mo fam singonga e ese a menga fai ka waka ngia mai ai lo ale u fa sol mai ya fa ko ese lo le fionga ya le nafo ia langa le fa pa la ni mele ariko mo le lo sa mala e o ile tama lo le ngala ku su o mari fa pitole ale fiki le ngala ku fiki o lai ku sia ilanga kala kuskusia le sa mala male afo le sa mala male la desimia male nga ese ya pol nei fifo kulo ala o ku o bore pisa ku i do fa masingo mal maloya a fesida kunga a fa to ese loya la fionga ya le loya o kere pepelo ku so le ke kango e la wa ku le mere nga sa le ripotia ala fionga ya lan ke soma ai ari mai ai loilunga mai simia missing evidence so le mari ya o le mari o le keisle le buka ko vai akunga e ai mea ia e por melia le foi pengi mea e fau ku lo wala ngala fa so le keis ya ka ke lo ai poki o fea o lalo le lange e mai o ko kala le sau e tau te lo ai le mea nga mafu mai o la sau no mo mau fa mai o e maliu Peniamina ia tu lo rest in peace pa Peniamina te mari fo le malu o mea umangi ka ku mai ka o ngi mea e manga kua
la ka ko ya penya minga e maliu penya mina ile siaso ko sanga maliu ile ska malo ile polia o fengi leo e senti o lailoanga maliu mai le ska ngaka ile ri fo le i anga ka ko fa longo ko fo menga ko yo fa le olo ko yo mai ai sa vari fa fenga o malo e rengi me pui yo la tino o lailo fa ko maliu le ska ngaka ile po kuri e leo ai ko sa e rengi me fo a le ala na maliu mai ro mal tamari ya por malo fo ya penya mina a le wari mai o penya mina le fa mai le fiunga ya una sa yun sa pulu Defense Counsel Unasa Yunisapulu said that the late Penyamina is a crucial witness to the case. Ia, ka ngawhire o ka koe whika. Whawhewhenga kuri malo na malo e koe o I o lefko au ki wai rua mariu. Nga mariu le tangata i le rire o pōkaki. Olo i eile o leo. E wakula ele, whawhenga o whapele ingi me pui ai. Ia, whakoe fo, ai sea wai Penyamina. A leo koe fo i mai I. Famile ona tala le ngafo langa statement nga file court. Tai male langi o le ngafo le o le loia le tula I mo leo. Tai male langi apologized and told the court that the chain of the custody was disrupted. O le wa faia le loia I fa masingo. O le fidi le ngalokai mea ye kongi o le ngai fi male. Mo malepe fidi. E le mari au fa koe foi e fa fenga o fa misino nga wa fa mai fa masino so se keisa e fai e I pa pe I me fa pe e ka nga va koe present le ko e le mfanga ko fa stepo ale me ala ka pe nga lo ia ma malo le malo ale la ofisida ko lo ai fa me langa mai lungo Penyamina fa me Penyamina sa ia le fanga sa fanga lo nga fa lungo fa fo le According to the prosecutor, the late Penyamina, who worked at the Crime Investigation Division (CID), lead the investigation into Papali's case. Olono winga sa involve ai foi papa ia tamari ia Penyamina. Ile fa nga solungo case. O lela fa mai una sa yun sapo. O Penyamina o se cruzo witness o case le. Ale o maliu tamari. Le o maliu tamari. Ale su akule ngai. O le wako ia su akule ngai fi male sa mala e se mea pa fenga le lo kongole o le mo ke wo feo ave ia mea o se si afa lo ia ru kongole official leo ile mea lai lo kai wa le fa mai le no fa tala no al talo mo ka ke lo uma pe fa kala ngo pe le ya o mea nge ka wanga i se poku fa piko ne le lang fa mai na fa tala no al talo mo ia se tasi fo yo leo A senior police officer told the Talamua that there is a special place at the police headquarters in Apia where all evidence for the court cases are kept. Ia la sa ole leia e ka kawanga ise me koe kongo o kala le leo lenga fa Talamua. He said evidence had gone missing from the police station before. Ia longo inga la sa wa o lo fa me leo dia. E lo se kai mua le lo aingia ni me fa pe kongo lo official leo ka ko vai sa mo ye. Mo ko sila ma ko fa fofonga I ka ngaka I e fai morianga ma mai a ko vai I mea e kakau o ye se fa maoni mengi I don't think so evidence current case should be in the safe why o le fai mai for medical leo he said evidence had gone missing from the police station before and he said that the knife and the hammer as evidence in the current case should be in the safe e kawanga I se me ko o lo kai mengi e lo se mea fo le fa pesa va balsa va leo la kuingo le kofi e ka kau fo inga li miki le nampa so kangaka access e kongol pokurea e me pinga kangaka e fai so enga o komisinga kanga ise code on media whoever e log in er kongol pokurea e loa o nga log in I pe me fo ya o le kari a ko al mengi e sa e le kam e ise me fo le kam fai a ko fo I ka ko vai ko va ya solente ni ile ese o mau leo ma le maua fia me leng fai mai bo uma le fai aso lenkengi o sa ngua mai fia me o tele I sa mo te mi pe fa a kolu e interview lo ke keepinga ma fu ka ko e manta lo ma sefi fa a kolu le sa ngua fia me o tele I sa mo te mi e tupu fa la velafi o tele I sa mo sau ya ka leo e le se aso a sau le mori mau le tamale fa ngal wenga I o le mata anga
nga ka ngu aku sia le sfalaili o langa mo maule le ngafai le lunga uma o le talo mua ma o fala lave nga kupura sfalaili ala ku sia ile sfalaili o lona winga o kai minga la ka ke lo uma la sa mo fia mi para aka ko ai ku fe mi ko ingo me ia malele ayo se aso ya ka leo leo se ame o le tu se aso le ala wo o ko o mai i mea safa o ngal mariu le lo po feo ia o ai la le wa avesi wa le fa pe alwa was fa ka ka lo ia ala kusa wal vale ko official le lo avesi e ia le leo wa nga avesi o inka le pele chain wa le fa mai ta malang fa mai o le fili o le mere lo kai meia mo ka lepe o ai se leo fa ngal wenga le leila ngo fu ka lepe manga o avesi items ngai DNA o ise DNA bo me ngai o ko nga ke sai ai cases wa pingi em fa nga su e o lima ma ngai ngo maka ku pukala me to fa e le fiunga ya pestana leila ma ngai ia o le over marka usanga a se vai e me o mai avel ko a me o le su el fale vai la uru vai la uru vai fo vai aku ma ku me o DNA e maua e o le la uru o le koko ku tu lo ku sape usapo wa leva nga solo mamangu ako va nge o mo me musikaleki ako vai musikaleki ako ingi kongo mai fai TNA ale mo sa mo amai nge le fai ngo fi fai TNA e ka ngo fi o ngi usila pe lu sala mang kupu e le fai ngo fai ngo fi fa ki ngo me ya ingi man musikaleki va ngu fo po le ngo pulo wa va ngera fi ia opsa sa wa va ai po va ngu fo mai kongo le fale crime scene o ile farka ele mai la ulu tu lo wa mengi ku ka pepa mai su e po nga ye ko ngol fale ngai lo ile a wala nga sai ai fo le mori maua sai le mori maua le wo asia sia le e la ku fale ku sai ele ma ile mori maua le se tala anga ol makwa le yo ka le o sia ile ska nga ka ya le la fa ku nga mai mangi ya kam sa mala ile ko tia sa mala o wal me mo ya e ri fer wa ya se sirma ke ki marka ulanga la ku ala ku kong yo o le leo lava life nga lunga kong manga ya fingerprint fanga umale wall vai po venga pipi po venga u yer pa ku things like that benga la ku fa lango ya benga la ku vai lunga ku sing fo me benga ya pe ko uru la uru ya ma be sa fa nga e o de wala ku wa ngi skengo sia ale lo bo mengi e ka kanga nga va ku me yo le anga ese meia le fa ku pu ile fa la kama fa de DNA ngai yo ile po osia bele osia awai ka kere lo ngang fa mai fa pe ya wala fa ko fa mai siang fa ku ki apolo ya do you guys remember le ai lunga interview sia fa mai ya ki apolo musu ya ki apolo ya ka ilo ila ngale fa solo ke so la ko lo ku si vala una la so sputa so se te ma pretty much April o masi o ku so se te ma so kasi masi fo e koe fai koe wala aula ke isle la sputa se se tema ia o kalanga o a kumu ma leufu ma koe kumu leufu va ai ngai me fai ngo a ko si sa mo ye le unga unga le mele ka koe vai ko ye ma liu tu au le ngi me an va pe fai tien e ma me ya ngala ko lo la lo ka vale uma ngai su fai ngo finga fai ele ke le se ku pe fai o ngi usila o le wa fai mo me o TNA fai ngo fi nga su ai alo su lo tiene ngai ngalo alo ka malo le David Lomas ingai ni sila e penga lu se la mangu pope ku se la fai lo tiene e mau alo so kanga po fea ya le me ke sa wai i ku aku ya fa ko ile sa le auto fingerprints fai ko o foa fai uma o laulu o le sink e uma yo si punge musika leki mea uma lai fafu manga ini male musika leki ku kong maua ile ya o le karinga le ala fe milo ka isolo mari sa unga i mai lava fa mainga e musu si e fai sanga lo ia o aku o fa mai o ia nga kusia ko ela le nga fa ile le lo ia le fiu ya nasa bua makua ilea o soli le ya ta pu fa le nga inga le ka wala clients sa ka wo inga lo fa ya la ku fu si la ku wo va ile ulo ka ia le wo o mai ka fefe ya o le ka ko longo le ele ka wo fo ma ka nga le o le ka ko longo le ale ya ke ni
le longo lava le kasi le ua fai nga ruenga lea o le u o se kala ska kai fai morianga o ke le lopo longo hu eva la fai le media le foi o la vea i maruso ya mau kasi ko mengi lungo Facebook ai moria i leo kasi ko mengi le fo moria le fionga ya amisene o le fai ngolanga ariko ai vide leo ai sa ke fa ko ese ai fa ko ese le public wa unga fo le ile long le ka ke pisa so o sa leo o fengi me fa pe sa fa ko ese vole fa ya morianga ai kasi al morianga nga ngai me fa pe a ko sila ko le kele le cases le ele o le o na fa atino e maka o kia o le mea leo ia langa o le ka kire ko kala ngoi ngai mo fa nga paloko ko ke manga nga o e wa paula ka nga kai fi le mea nga lo nga ri la a wa ko sa mo la vale me fa upuleanga ele ma kwa pui al maka nga lo nga le lo langa fo le nga o le avela ko operation fa i fa le o le HPP o le foi ka ko ke lo o longo nga se fetu la ipa ile mele nga mai fanga i afska i kukuila se fetu la ipa pe ka ke kala ngo fa fia ia nga e mo ma so sko nga mea e mo pa ko ia ko nga kala ia le le nga ka ko popore a se ka nga ka kurunga i o mele mo ya ka ku o so fola mai e le kasi se me o se le ri sa fola mai mo kwa ia nga makar ke sa ma ko i bo le vanga ready ioi ia le sa la for kala i kukuila ile malo tu ila le bo amerikusi e fa kun fa mau monga mangi meia e sa fa e prova lang kala ia le o ke se singa mambengi le fo ele ke le fa akari le uma mo ka ko ro uma anga le ke si e ke le me fa fauden fauni le ke le fa akari le uma le uma e le ngo ko ke si sa mo a ko va ai le kakao ngai la lo le ya kakao mari ai fa fe kai le atua anga le o le aso nga ka ui mari anga le upe na mari e le makala ke isi wa ko e fi wala fa paringa kunga wo fa ya ko bo le fika ia le upe pese mai wo o ya la kunga pepe se fe wo ku ko o fe fefe nga o ya fi me nga ia mense dinga le upula fa mai ia fi o fam sinoma ale wo ku o fefe ai pe ile a fionga tu lo wa le fionga ya fi me ele o se tangata e malama i proceso me fam sinuma a fai mai o me nga ringa o ka kongi lo ia because you can't represent yourself in front of the court in front of the judge ele mo fai nga ero ke kuru mo oi e manga o mia le kangaka le lo ia e tu yo ale o la bo e sa fai mai bo pala bo fam sinuma ko e pu le lo ia o ngengi usila le mo le me nga if there's no case to answer that's it me folanga nga ba ko lo ia ale wa ngofu fo mai wa ku o e sa me ke inga ile ke e sa me bo ia le la ma ko mo uma fa le upu fo mai le sao le la au le mali to ai wa ku kongi o ska mai kai me nga mention so fo la le mali to a o mau uma nga ba ko longo fo mai bo le fie ya li o bo le fie le a wa dei mo se me fo nga sa ro fo mai o yo ko mo runga mo le me tanga bo le kasi da le ru o la ka kalu wa ke msau kere o le ka kere o poko fa fu kun karaki I think o you like fa fu mai you like bo mana o mia ka ko le makoi ka ko o le leia ska kia se mai el paroko suaki umba no ka ka fa me pio i maka nga nga le e ke le nga nga fa o la ei malo o le makwa fa maungia ai bo ka ko lo le e ei fa nga o ka fa apier fa ngola ko le foi ka ke vai ku i mai la va fa nga le fast food tau sanga e kasi ale leo pule le e sa wale leo a fa apela le alme a algo ngi mai fa malo ro le leia la ko uma inga fa ya ke se wa o ke topa sa le uma o la lo ka sa mwe ele ai se sa mo citizen e ti servinga ko inga treatment fa apea a sa me wa treat fa apea nga yo ka ko ngaka onga o le case o le defamation lawa ke misalo wo over loka usanga kalunga loka ska mo samuel o lewa umar case ala la vai loka imagine penga wa ai longa foi a tweeting fa pese pale mia po sisi mo wolunga ai se a ua fai fa pese ngi ya lo le tunu o se kanga ka soifua o se sa mo e tu sale lei langa ya ka kaumale ya ka ufia me
ma le yak ka walongo ma o ko uma ia e pe foringa e olo ngai ka ngaka le ka woroa pe ka wa ese e ka ko kilo Samuelu o se siki sengi e kukusa leilanga ia la lua ka usanga ia ka ko kadia a wale ai pisa mai ia ka kere ka wa fo le mo wala ngala mai tau mai fa masino e mo ia e o kala ngoa o lai mai ka mai o lai mai ka mai leo o lai mai ka uma mea a le case leo a ia la ko ko ka wangi ke we e afa pe fo e saule unga lea yo la ngol fam si unga pit e ko apiti ai pa o ka ko wa va ai ka ko ia le menga ai mal fa nga solo nga mal fam si dunga bo man ko fo ere uma fo mo ma o leo le nga wa ko me varu sur mo ma o le la fa mai la ko fe ai le uma mo ma o fai ko sila kure nga fo o le mea kasi le ala kala ngolo la ko lo va nei liko sa ya le liko side of ya loya ere ai mai ma worka bo nga le vaku le no pu avaku ele ingi fa mang yang fo aku ku o bo ku from singonga lo mar kai mi ole e lo ang lo ngang e lo uma fe ngui ala nga mga fa nga le translator fo le lang fo I o mo ai kia me ia e koso ai fa pe ya lo ai o kwa fa nga pa lo kala koso ya fa ia le o mangu fa kai de fa kai de ku ile fa masinonga ia ka ku ong sa ka po ia fa mo ngi va yaso al tala na o makua I o fore loko le lo ngi me ai why this case ai sia le case ngi o ile ka mfai ngi ka ngaka fa alafi awa anga mai me ia fa ku ngi la una sa yun sapo le loya la ave la me ia ka sa me fa penga ave me fa tien e po pesa o langa clients le awa langa la fa solo mo ma e un mai fongi esa le story o le mele awa le ke ya ava mo fia men now lately sare yang or kai mireng fa pe ai lunga fi spaloka do you guys remember le makanga e fa ya ko fa mai ele a fo mai ale o leo ele ai anga nga va ai mer kai mingi e se le mele ku fa solo ia ile mai ka ora ku fa nga solo ngo me ye na me le bo kwa inga mai ya fa mai o ke sa mo ai re pisa va pe anga va ai mai no fa nga solo ngo me me ia le wo ke ia wo ku fa fonga ku wa maka si ile leo bo sau fa leanga fa leanga mai fa leanga mo bo pese mai ya nga malepe o sa wa ya o le wo o me ia le wo pes me ya le wo ya mo le do ya fam sino la tunu o ai le wo nga ve se me ya ai sia wo av ese o ai responsible le va ingo me ya o fe sidi nga ka mo fai o le e le ki o le me le o ai ka ka wanga inga ngi le e mfai fa ka nga ile fa pe o maru maru o fia ingo ko fia le pe fia mo so ko ngo va me e ka wanga ise maka o se division la ko ke va il me o ai la o ko ave sen media e ngai ke fainga ruenga ma lowi do e ile aso e maulo uma o ke fiu fe miro kai mangi mau mea ia nga foi fa solo fam so nga rise ile polar kulanga la o ye ko ke fiu fe miro kai e ia le aso wale mo ke fai aku mana tua foi e fifi ai rumo o nga foi e ko fa nga e ko ainga e ile aso ke mako e ingo ya se me o nga fa pe e ke ingo se me o fa pe se me fo le ba ngai ko ka ar ba mako I mako loa ko ngai ko post ke mi fa so fam si donga o ko uma ya tu loa e lan ka muso ka ko mari anga o lo ka lo fo le ba ai nga mo sa mo ai aka ko ma fo ko le nga le ma ka ka si ku ai e si der ka sa e la fionga le ya le malu le malo ya pari efo la nga ko maka le le pecha ka ngaka nga o ala fa so fam si nga fa me fa ngol poster ka ngaka I ngol Facebook mai ya we can do this fa mai pi o lai fai fo le mar mangaku nga wa ai de ka ngwa mai fa ni post fa pe e ke leva ai se leo fa fo mai fa ni post fa pe pe o la kala longo o ma ko le nga ready a ko le va nga le o ai ko nga me fa pe e ma ko so unprofessional le ko mai fai lungo le public o ngi ko for langa fa pe ma ko mai ka post lungo Facebook o ke le fo inga ile ke isi lenga fa ka lo fai ma ko pe fa mai ka ka me sa van mi pari e fo fa ta fo sta mari fo le a sa fai lungo langa post fa mai ia o feng me fa ko kala fa ka si vai
e le kaunga mai whaia me runga i. Ia whaia koe fo. O i ka ko ke roi, e ke le ase clean up le mele kaunga whai konga makanga runga leo leo. Mai ai runga, o lei malo ele lei, wha mauni, a songa lavi, o le ki au runga, ko me singa sui, ko me singa mala koe ko koru runga, manga isi vaenga i, e ngai pauanga ngai kanga kare whare konga. A alu ngei a koe whaise pe kula mi se malo fo pe amal paroka, o le mea kaunga whai, whoever malo kula i mai. Kaunga koe whai le lei a koe reapply mako ia kulanga ia. Koe ilo le lei CV, a walanga ka kaunga ave kanga ka wale keise si e whaasolu. E iai fo i keise so lele umanga whai, pe on mari o penia mina lo koe ali ali mai lunga. Ia ke leo whai long fisiri le mea lea, kulo foi nai tau ainga. Ke le whai long fisiri le koe la vea mai le swa fo o tamari ia penia mina. Le o mari wai, le kau ke iloa whai, le nga mari i o ngā ruenga. A waka koe loa, male le mea ngā fio i o whai ngore. Ia le wale lo mea, wale lo ia, ia la ko wafu. Ia mea wha ngare keiso hawa e hofo so. Ia, ma kwa kiringi ia, koe reappointed umaka, koe reapply. Whai se kula fungo fou, wha stand down umala waenga ia, e whai so suenga. A vaku ka ngaka i whafo, ma leo ngai, wa i leo wha maoni ngai. Ma koe wha malolo fo le rea whai so suenga. Koe sue. Pau leo makanga ruenga e vaku le lava evidence, ma kua fo. Ko kiki umarfia kausanga e vaku ole kele o keise sia e ofo le. E ile keiso tamari i fonga po e po i ka ko sala fai kuroka o fio anga. Nga maua koe ai sal fale. Al menga kupu. Nga fale au ngare keise le lava mo mau. O isi kaini. O ke masalo la fai amal mau tinua. O fengi me mo kule ai sa kunga le bo e le se search warrant nga ave. Nga ma fo nga malo ka malo. O le oa kua la fa masingonga. Le lava cases. O aku le lava. Le lava ia mo ia le kiola le kiola le se vai fai mari lo ari me fai fa mau monga ma mo pe ari o far kombiki kala e la ari de mele le lo ari me ko kingo so ese le fa mau ai fa fe pe a tupuni o tau tangata pe a kupuni o koku a mangi o ko maku ai me se fo ngi o ko ka wa inga mangi o ko fanga ia wala nga ya waso sa waso bo o mako o kari kongu media e ira se ko ingo la menga fa ma koe kari kongu anga o koe mo i o kere a mi o kongu. Awa oro kari kongu ia i le tusi pa ia i le atua malana whasingo manga i le olanga o kangaka. So se mele anga e ke whaia, e ke koe kofo ai. A e a mi o le anga, e ke koe kofo le a mi o le anga. A e le wha maongi, e ke koe kofo e koe wha aingua o i la uipunga whai. Me foi ngā kake o inga i loka kangaka. Ia mako i o ka ola wha maongi ia. Alanga akare wha maongi. E a wha maongi alo roko. E ke vai e ke rangunga inga le mawhangawhanga. A e le wha maongi. E peia se mea fwere le ke arua ke iro le ilong kau unga leanga. A e wha maoni. Nga, koe whai, sao le lea, whai ia mo meo, o testing ia leo e whai ipe o ai, maripare mengi. A walanga e ka kaunga whai. E sa o eile ia kakau, a ka kaunga whai. Kaunga whai ia, wale, kasi le mafu anga, kere fo ia reida leo. Lai maua mai si maru le maro. O lai maua mai si maru le maro. Ai se awa ko inga whai se fufo. Le fonga ka whaalongo pisa. Oa, ngō la kūr mak whawhenga luenga. Ke usarpo wa lua maa singa karua. O ke au ke usu kai awa whai mai. Au ke pore la waruka kai kawana kiuke. Au ke ale whaila u. Ke ale test la le mele au. Ia, o warura les whale aku. Whale a whole le special. Kamangai kere. Ia, umang whai noi sau kere o ngā rese. E random. E whai mai la iso lau wa iaka kau. Lei e ale me ngā kai. E ke sign up loa. A vea oi ma leo. E kula whonga ke follow ai. Nga pe ngā whore pasi. Ai kere i apalai. E sa uma whisiringa. Pe ke io e whaila ua. Lau test. Pe whaile random test lea le o ngā kong. E su ei oe wa isi kangaka. E wako e o ngā. E isi kangaka le e ave pasi a e mea lele me pe ngā e su e la. Wa pe ngā whela maka ngā ruenga leo. Ia maripale mene ma maka ngā ruenga uma. E ia random foi lele. A ele manga ola e su e. Ia wha maa vai. Wha maa vai. Ia ku. E mo i eila wa ia kakau. A ele me ngā kaila wa ia kakau. Ia. O ke le ropo la mo ko inga whai. Ke le ropo ila ka fio fia. A o ai se si la kura i me whai a sao. Si o le whai mea sao le mea ka o le mere ye. E tele ka ngaka ka mamai a le anga o le mere o le wha maongi. O le wha maongi le mea le kare ke le o
o tangata i soifuanga, e o fai e kia, a ka re wha maung se mea, e ke vai ai, e ke langunga i lau sa vali o lau moe, e ke moe ako ke ilo akire o wha maung, ai a mamaro roko ma e whaia mea sao, e ke langunga lele, e te languna ina, o lai ke whaia mea sao, ia o whanga sora le keisi ngei le lavai, o le masina fula sukas, ia o le tala na sa mo, ua le iloa le sa mala, le iloa le sa mala, le iloa le anga isi, sa wha o ngā, o ka so ka ufu, ko yu ka ufu, le masala le amsi so ka ko le ufu, o hai le ngei waru waku ave isi, o le iei leo leo i kokongi, o le makua le anga, makua i le anga kuroa makanga luenga, o loke kala ngoa ka ngaka i whaile meria, o kou manga kua le liki mai o information a Samuel. Personal information Samuel lenga liki mai o kausanga whal pui pui ai before. Lenga liki mai i leo e ave sa asa le page le page le ngupua a le o ile leo ngā whai se so ngai kong. Ko manga kua fo. E mo dia Samuel, ai pu e mele ka Samuel le kain kwa mo e Samuel leo. Ai pu e mele ka ngaka le ka Samuel le kongor sela. Longo winga ile leo le feru i marikembo. Ngala kula pu e le ka Samuel le kongor sela. Ai ngofu masen i le page le fa sa. Ko sile sa mo i ka ngaka ngi. O la fo e la ku si raid leo. O le ka ko ke va ia ku ye. O la mau mai mai si leo. E fo le si raid le ko le lo po fia e fo le ngala ku. La nga mau mai si maru le maru. Ya. O te siri. Fa fe nga. Pe fa pe fare le mau ai sa le affiliation na leo. Ala bu fa longo. O la ko fa nga wenga. Ko vai sa mo e le mele le ala inga i ka ko popole me fa pe e se fa inka la nga ka ke manga o se tunu manuia o le wa ya ka ko manuia ka ke manga o se malo manuia ka ke manga o sa mo fia pe alo fangi on ka ngaka awale fe inga ku pulanga o ye fa ya o ka ko a fa pe sa kala vo sa ka ai pia mo ka fa vali o le kaiminge i le ka ko ye le age o ka ko e fa ya tonu le tunu o ka ko e fa ya me le mo le ku a le ka ka vai sa o le me o le o marke mingi, o le kau ke kala ngoa, i le masoe o le tama ainga, sa ka avao, ni o mako makua, mangi o koku fa aungu ua, o le suinga, le kau kala ngoa le mingi, o le kau sa oroko, anga le sa oroko nga lea, sa ka penga i la kou mo kako, o le haka kou mea fai morisku pulanga le la omai, o le asika kou mea sa ka ngaka kai kokasi, pe o oe, o le haka kou mea fai, le kau vaku ka ngaka le au fa moi moi, o la hake renga mo mai mengi, aisa, e langa e ia ia ti uti e le fa peka ke ola ola ngoa le ola ngi e ia lo o le la fo la tu pe sa mo ka ko fa fu o lo sa nga so ainga o lo sa nga sa mo pe limas futa la o lo sa nga a o fo me la la ke di le la vangi me ka kala ngo o lo sa nga ya sa mo a wa me la wa iso tata tu o ma kwa fa nga ka lava o na to tala noa ini me ta upu ka o ma ka nga nga le a wa lo ka ko lo e nga fa ia ko sa kala mo ri oi e ngor fa ia ko sa kala mo ria oi mo vai fainga ai pe pese mai o le rule of law pe pese mai o le rule of law pe pese mai mam ko nginga ia fa fe kai o le la ka ko ka po ia le ka ko le palo tala tu ne va yaso ia e le ka kere ko pa ki no pa ki mention pa o le mea ka ko ka kalo fainga malanga ka ko le awala ia manguia mako ainga le akilangi mo ko ma ia malanga sa mo ia manguia malanga ma pelo foi manga ainga ia ka ko kalo ia manuia foi fainga pa lo ta ta tu mo sa mo se paro ka fia male manguia foi fai le mu me uma ka ko ngar fi le mu mo so ta tu ia o foi ia venga i me paro ka me ka ko ki fe se ai be ang o fa ko le stamari ida si uso le wok si uso le umari sa o meri ia fa ma sia ko le nga le tua ia ngai ka wa nga fo e ui lava nga o nga mama kui mea nga fai e fo e ngei uso. Ia, langa fai lau kala. E sumaria ka nga kari fai ko se kala. E le kala ko kiki susungu fa afia mai au peichi lea. Ia, a upua nga sa kia i o makua. Ia, nga o ai upere a le ufai aku fa mangalo i. E le isa ume mawa ango meri i ngu fa koi o loke i roa oi. E fai mai ai le ai. Ai makere langa e reka kai sa fo minga post numa ai ar fai mai ko le fake pe va ko lo kero ngo langa e live mai le page nga ile kai minga mele cha pipingi ia nga umare nga ka fa e umar paloka ka ko filo to lo ke la kala nga fai ia lo mari ia
o le olanga nge re ya se a ko se fa manatu fo ya o ko fa ya la mbio le o ka fa pe o ngale ali mai se ale mere au ngale tu po fa ko o le ka ko va ngi vai ka ile le tu la i mai fo i o le tala le leisu ngai fa fa ngai ma la fa ngal wenga mo ia fa file mu le tu pe sa o pe se e fa masingo le tu ia le mere o le lafo o puka kala ka amisa o le kali o fa fa ia so ia o le ngangi fa pingi i fure aso ka ke ka ika ia le lo ka o ki o lo fangia ka ika ia ma le lo ka o ki o ka la ko en fengo ka karia ile aku a wala ngai e ke la fila lungi e ke la ku fa sanga ila so msingo e fe sida ku le tu o ka so o le ngai menga e fa ia o le ngai menga e fa ia ke le kanga kanga fa inga ke le kanga kanga commit suicide o ngolea o minga fa la lo mo winga nga mo ko ngo foku pu ki a polo lo loko e fa inga me uma e leila ma se so kanga kai nga lai ka ku ma laulo ngo palangi e ku mo e ke ku lava o ke ku fo ia le ngana o le ka ku ka mo fai e ko e mai le ngana nga fo mai ka ko bolanga o le nganga le ke kala ngo ko ngolo fale yo makua e ke kala ngo la fa ngau e ke kala ngo e kala sia kala ngo lo wainga le ngana langa ale ai lo se ngana o le sia bo le skaku po ai ai sia ku o sa mo la vaia o le va i te tono a inga le ka kom fai ke fo iska ka ila lo vale mekia akala ngoa al por kiki it's okay wa o menga e pula ka kai me ke lango i a o fa ngala nganga ke ale wala lo vale mai fu aka ke o foi le mea o le nganga le lo ke kala ngoa so uma o ke kala ngoa ma ku fale o kala ngoa ma ku ainga o ke kala ngoa i kai o foi fi au o le nganga le kala ngoa e le fa pe ke la ku sui e fa ya me marie mo karie e nomo pa ko foi ia fai ka ko fa ka inga le ia sui e so ka ko ia ma ko e mai file bu male sa lo ko nga sa mo ia fai fi fai ia nga yo ka ko ngaka a lo fa nga ka mama nga ki nga ma ko ka ko ko fo i le olanga nga ko masangi mai ka ko ke fe ka usia ia a ngi vai ka ia mo ver sa lo ko nga lo social media ia ma me mo so fai fa vai ia ma solo fa luki o nga ya ka ko me singa le vanga ngofu mo le va ka puia mai lava ko ainga e ka le si o ya o le me lava le ia e fai ta tong fa te inga nei tai o lo sao nga ya mang vau ia i le sia ka ko sa varinga i luma o kai o ka ko umo tai o leaders e wi o ka ko mga mingi leaders i ka nga kai fai ma tai tono lo ainga ko mo le ka le sia ko mo communities ese uma po a fala po ko nga ko ngu ngi sila o sa mo fai ka ko ma kai e ke kai o ngi fa pese ronga ki pare mi fa kai le em fa kai ro ai nga fa kai de karesia au kala vo o mafkanga ese uma communities em fa em kai ai de kai ya langolang a wai de fa pe kai uma ka pa nga fa ka fa so fo ma ya o ngai ye le ko finga ya ki oi ma lo vala a winga e ka fa nga e ya ka sa wai nga fa saka ko vai e au e ka nga kai a ke mo fa sa e ma kwa fa mari e nga lo ko nga ka lo e ke sa vale ku fa sa o la se manga yo lang ke fa sa e se o lo nga le vala winga ai vai fo dis ka ka kalo a ka kalo e ma ku i fa mang ye nga lo ko nga lo nga vala winga ka kalo e fo ka nga ka ke vai ala ngo nga po le ke vai sa o fa ya vo di o la nga vala winga lo nga ko fu ma ko ma lo vala winga le lo o le sio le insingia a insinia e skuli uma ko kanga kalo fa ka vale a fa pe ke fai mo vao e ke fai le ala wala winga e ke ave pasi e la kula pasi le o fo si e fa ko fa pe nga ave taxi e ki nga kuli ko fa maungi e ilo kanga ko fa mo sio ka male o mau ngi kama ki nga ma mau ko o ki nga la ko ringi a wala ya lo taxi ringi kama e se fa maungi aku pasi uma fale e alo mo mori ka ko mo manga e fa maungi ra nga winga e ke vai e kuri kasi ak bawa kangaka a fa pe fo lo fala pan ke ngai ma ke ki po lo la lo fala inga ngai e kasi ale ya fa me ka ko o le se fe na tu la e fo fala pan ke ka manga e fa mangi inga ka kai me ke fa ya ya fa ko fo e ya lo mang e ka ko ngat winga fa ni la lang o le ala va so tu fai mar fa maungi o fa maungi me ka uria e le ke lo la ngo ko ala fa ko ke ka ko ngoi o le fa maungi o le me piko sidi ale nga ka uria le olanga ngi po le ale me ke fai a fa maungi
fa maongi le va oi mai malisi kangaka va oi malo ko ruo va oi ma fa au a ke la ku o e fi le fa au a sa fa le al muy fa au dis kangaka fa maongi o le ale mafukanga nga ke i fa maongi a onga loku mea uma a inga e wa umar kako owi nge fiafi manu ia malolongo ne fiafi kako koe whiro ai fui kaya koe mose si ori ia al mako maftanga la inga o le fast ngi au kilangi ia e le tatou fa moe moe fa ia le asfrai le nei i le tolu le fiafi ia ke fia kulama malau tau maftanga ia kulanga fur kapo inga fur tatou fa inga parota si o tatou tunu ia fa ia il Manhattan tu sa mau ia o lata pena le ka penga ko miki ia le kako sapa sui markale ia fia kulava oe e sare pia e le fatanga ina se ava malosi ia ka koe fiskaku fa inga loku ma kako kapo ia foi ia le tulanga fo e fa sa wai loa ia i unga fa inga palota mai samo ia makako maka koe TV ia matulanga uma se fa mangingo mai ranga le kwa text mai ia le fionga ia plaka i vau ia ngo text ko ia awala le ia lango si vaenga le o le ta penal mato malanga samo asio mako ainga fo io ngi ia kilangi la ko fa malanga samo ia moto uma la wo uma la wo ko kelo ni sila wo samo ia manguia le fa inga fifilinga ia ka ko ngasa nga le mu ia ma be safe ngai ve vela la samo o fo ko ko action ka pili ko wi ma ke kin fa ko o fu mo pu i mai si ngai fa le ngai o so fa mai samo ia manguia fa inga malanga ka ko e fe lo ai pa ko ka di mai ia ai la ma ko ka po ia manguia fa inga fifilinga le tunu ngai va yaso ia ka kalo ile ku ia fa file mu mea uma ia o lava o le aku lai mai ia o la ko ka o ver sa mo le sili mata sanga ia o ka ko le fa mbuli mangu nga luengo ngai va yaso fa tai ma futa mai fa kai lango ka ko YouTube ia o mo download ave o ka ko video uma le la fa ma ave lungo le YouTube la ngai o kai ko su waso ma delete so o le share i ma ngai ya para lo ka share no Facebook le no YouTube ia la vanga mo ke o la me aro fanga mo uia nga luenga nei vai aso manuia malolonga nei po ia a malolua te foi pe fa pe we se upo le tau te mari i lau fa fonga nia fia la foi ai nu le ainga nga lo se fa le tono le tari ia mai ia moi maunga ma le ka ko live tala no i ngol lau ai manuia tele malolonga nei po alo fa ke le aku fa manuia le atu na yo te wainga God bless ka kitiano manuia le po to fa se fo o le beri me hari kau slow mal connection me oh